Maluayse yang elal sils yang tiang sils era Thanksgiving Day. Maging malo urenga sulir bekla adal guk oben getter tel program kita ra dot taut to era urior. A dot taut to belaul bulgula wase to put into action, to implement. At to era urior, in other words, doing business in Palau. El ada olom das lo sea business a huktir atlo hotel mar atlo orurtra turist el a business el tongul motokor belang tokoy raureor ro kuilu reor a business a veral til tokoy ramo oltoy ramo ke en diregal tokoy ra ikel tung al tabel reor al tabel ra blur belaul el lakay nga sewar at may kadar support ra Tirgelo mo laureor, marmaru laureor, may NGO dire kalwaya Pasang Association, Palau Parents Empowered. Mel ako mal masaul era to mo la platform rigi takti mo oiwitel imol bada sa el kidit tirgal terul malungil dil lo pengetel elang el sil sa etial bada sa tapti kaningi Psalm 23 verse 6 was surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nga David marenga sula Dios ulwase oy ay gerogul klungyaul lungil tokoy mapaltikareng amol tirak rangak tial klangar rangak almaraw labang lel lekier selngia al selablim kaul rubakal Dios el morar Malmasaula Dios, elak mo o hukmas kami at aliw, makamu uletesi, kukaw ay so sa kawataang. Ka batokol program lang aringi makatamo malat ko sir atadim lang matangal kami. Anding batok ang aray krelo belaw maalsel, aldire kalmal dira kal salmo matangal wasa kom ruwata. Makaw ay so sa kom ater belaw, taang kliw, elarger, Kuk mo mereka kuk mo lani, kata malamulan. Tiap mal di comfortable lang korawaya dito ko hirak mong gelte de, alu ko daw tingrang ya kau story. Makamumual na. Okay. So, amal masaule Irene talte alam. So kita kautal mention la sang Thanksgiving raklo ko mau era ko muul akmal merenga saulo. Mora rubak kal Dios, amal masaure til albata selblam. Gukngul maskidre al litasil so gore alas teles ragar adlo el mga adlo bangke makmle ko host el age koratong okle kora guest mong special guest mong kora makidra dal excel gukpok guest nga kang klerate sinubuo el all time yak president tra al adro o makasang sel the association name so al-adrar adal ngarnya alit atrir tira matulungal kartir adra blirir al-adam maadil malubetung ra alertir mangidil adal sa mariaral el-girela otutel ma relela tokora alitut tel klel al-adar gida atokor belaw tianga ooy wal el-bulgulak mong kato malayra bakas Manggora mo atter te alurior el dongot mo klaringil gire la tora alit utule kida ungil madingil waser adal ngaringa alit atrir asay gida la amarer sertira rokul toko takmo se amarer sertir ya lube kadam lamo direk kal lomes la sing diakal salt malngal at baisel mawari ringi mablakarat al matleta el mga moktol el girir ay kaya mo orar so nga di sayid lang ang kligal blaguder siye ngal garab lilyo oy koram dir kamlo madingel wasak direk kal ngaring role kal morang along makora sa mariar lengsel kora northern part tel balur belaw ding lao pasal norgit ako raw sa mariar sayid no Hindi ako ral meklo ya arar mil alaka milukoro rablilyo so
taligi smara yol tabo, matletara yol tabo. Ding all my life nga terak pa elekir orior. Part del developmental raatal ngar orior ako ka maralsel. Oo, kadire kalblaksu bil wase kadim lakom emi ko kapay lo muntelaregi me. Makampor o ay sendiri kalungila at tumumtangir atro sa kangal korbela emil karang ko lotub at kay kidel litut koram larulaw mo koram sisi ko lang asort kay kitalurior ko me akmal mablakan ngo lorur makubesos nga kangaranga lit atuk yang kita robot man karangi so nga kamle actually akmil el sab egalomes nga alitut tangar osengek so sarak mel lakukmle wak normal wayar adal daka kansel ko daka alit atuk. In fact, kita adro ka ding arang self-legible disability. Man maral to ko. Hindi akmle mloklo maral meklo gore no 26 tarigi. Yang akamlom tigala sa arang brain tumor le artel tuluk. Niya walud sir isel murdra omes. Ela unsel maybe at suko manda ka mo dang alaka emil sa kakarak mo ngarang arang miwak komes ra kamiw. Iwal baawid la sakla omes atara nga kol ibam dakak makarang. Ding saygi dal modyak kisang kalkalor ma shape. Saygi dal alit atula osonge kay ka kwak albang alarangir elang albil larangi aurior girel okay. So 2009 yang akamlo o lusertal o singe ka modak kisang idil ngarang. So completely nda kangaral kisang. A little over at 11 years ago. Yeah. Mbay lamo actually mbay namo 13 years. Lamo 13 years. O wal regilang kal longero lungalage kay gigidal bablek ringi metiado ako ram asel gumta barnya kaseng aklangal tangatal lenggoram umle o koro o ngarmo yeah malmle difficult challenging and then out of that ang ngal black tol ringi koro end up palmi giwetak mo wal koram le berot takal diul kasing symptoms takal diul ulo makamaral mo da kamomes malaaso ko lang ya kala ulo mang maral mo da kumes ending saygidlo sabedel sel da pod albang lamal ko ra obrad maring la katobe sala segita level la rubak yang aringa mokte karangi regit pan maral ay klangar regit ang aringa mokte karangi ulmo ako ra matabangi saygidlo wal selpo kum tabarangi yak maseng mal mo to ka question rap telo laseng araw ulmang lo ay tiang ang araw ulmang lo ay say and the sel double tel moraruba kang koradi mo closer ngudol why say tagi del 13 years ago rapok ta kumes hindi nga kamlo join ra al-adra 2013 by invitation rang kagidel next guest gidel at that time yung president ra al-ade laring nga workshop yung mo find out to las nga kamlalo sa site leng ako kaw din nga kamalani lang ka classmate ra maring yak yakmlo akara school para pala high school aklo tier ako ne omes ringin normal part ra community hindi mla ko dingil wasay gal to ra disability ang malklo challenge sa albangalo para adal nga ring alit tier until akme mora point taguk nga kamla acquired disability before rakpok ta kumes akmle sensera special edra horror mede ederak horror elementary school narsel resource room malaban tari lob ti trira all sis akra ngal nga cook learning impairment certira yel ka dito ra batak ng alit atri omsubo selbo ko dakta kay gidel experience ra nga karapas te po kurit telekal alit atula osengek
Mal mo mga sirang ito ko. Mal mga sireng, makman ba nga sule metesi low eyes. Let atara ikay kita tutong strength, sa ikay tutong klisiiw. El Dios amas kamiw. At tial mo mas kamiw sel el pekew reng el motong okle o eyes rabuay. Le mararingi ko makatikita rokul at amo ay sel honest. Yang katumo mati kalwase kita rokul dingaringi alit atut. Ya Dios amas kita ang alawa way kay kita mong mosop etal kayo nga sewe kakatmok lang. Kaman masawla ela katuk maulan salani mendira kalguk mau ay saling ngar angaringi to basmaw loreng sa ngare melani endindira kalsan man mamatanggal kalwasen kalani ngal kalbelaw ngara mga saw kang ngal kariker o so lang Irene mati si alani at upload yung mga alani di nga pamangkita kabila ni Rumasaw ay rin yung patesin ay sa kaklaning walang ayang mura otsali singal da kanila President Pips mas otsali kaya sa ita ata naging wala matitili ra kung talakad sa ita di kukta makagkuk koruringiya kukka adrang-ararta jadi kan ada video mau ulak pasen pelaw ng piran sa berata ng direktor ko lay galulor mga nakle direktor ko ra mo muli mo bagikling pi atra hindi ka watan mo ko ra taliban mo das wending aurora plak por ni na expensive plak por ni awal direct kan la ko na kasi ano mo bebe atay mak direktor ko ra mo tong to ka ngalom umis mas ay nakukuk mo assess nga kaya kung plak room lasong mat sacrifices sa plak room makuk klangar nga kamatik nga kanyang kaya kan tinargin teenager ay rin Maise. nga daw nga lakal sa alan radil di imo radin direct kan mal direct ka challenges me as a mother direct kan nga family nga kama kaya so direct kan Maise. kaya challenges tesimin ako ikmasim nisoy sa Brala at 2013 na kasang hindi wala la kasang ni Irene kamatambingit masing tiyang bill founder niya Michael Ongalipang alamot ya kalang talong ulit rest in peace rest in peace sa yung time ukutang niya Irene nakti kami 7th grade so doon sa tingilan na to Smith at masig kaya nga niya tiyalupa kan muso kasi tungkol natin hindi ko masing nakti kami 7th grade ay ubang kilamay makapalblet project child at all mga nakalin na natusasiplet project child at tukol at disability ni say ay ito minsan niya nga 1997 matel arangan nila time ang kubang kilamay kan muso at ibus yung bangkitan movement say the time in 1997 tilo de Belao may first trip ka nga narakwam may madado rabuay and then may to kara itendar talata naringil conference sa time may kadam ni tulora waram na niya federal program na Ministry of Health igidam ni tulora ikatanong rin Pacific ang higit Pacific Rim Conference on Disability hindi na kan nekla movement on disability sa time na kukit nga Northern Pacific sa higit conference kaya talaga ako may invite nga makni mo to mo direct na ko ra aklol kaya kita ada nga rakwa man nga ticket game o sa prakwa maklol mo ng internet ko aklol kaya kita palplol kung turingi maulang nung sa pero ngartian ni direct mga tatu and it's where I came from of course our family kita kita ulang pag-wala la to rat ko hindi amahanting kay kita water kalden turing ini patngat malik kay ya may ka of course hindi ka mati kami kare ungen mo hindi ka Thanksgiving day rak to ko kung katamara do nga soli ra ro kulat personally ako ro nga soli ra ro kulat at la ulo kan tree may lang ra to ko ra litut magukti pepe ra to ko ra alaada mong ra ta ulo ang ta ko tree ang pito ko ra lang ra de nga soli ra ro kulat dahil platangan may alara kara 2022 ra ilan November 23
kada meral de uri masaula. Pada orang arta ka mga nakanak masing Thanksgiving ikita ng arta de urior. Yan sa urior ate ka magin malako inda ka de urior lemurtra silk queen sel dollar sign. Pada urior lemurtra to ko rabalu. Ngawak lang arta hindi kale Meredith Renia, former senator, Joel Toribio. Yung alat yan, ngawak na depan. Rabo oray itong. Yung malolong wala ang maloko ngak base, kada civil labway. Yung kamaman nga ligay la dentali labol. Musin ta kamama nga civil labway. O tulungi alam ko tulungin to ko ya civil labway. Being of service. Yeah, being of service. Yung klangar ada to ang ikalurura mo benefit ti. Ang direct kan meral kada upload ngateng malak nanet sa rokul adal kukla ulo laban tri closely de kan na motibo sa tong leta senator agitaya Kita man misringi. Yes, ang naman Mr. Ngi mong sera ka mandilak man nigila kan mamrandik man no kay mo man masumringi na ka mandilik muto ko yung marahil ni senator agitaya gita direct kan man neklos por rato ko lito travel now lol ngayigil time di yung mga call ang mga dong ngi mangyakuk message sa agi ako yung karakay na sira das makuk ka to ra nito te ol kung may tayidal time kung dito root o siga ang orangi sa mga nakleleng man sa kadungat ang way om ka dong hindi lang na motibo sa dro let hindi nga serva lo message mas na malungi larungul masa kami wa MCC mium si il kut maklitiang mol dim la kung baray mol mraw mang Lemral masawla no ko yun maldi malmol matmake masdi imol tolo ko niya kasi katang may plolkul ko kasi alitut ada alit taking ila kasang mapalaw parents empowered maradal nga rin yan ang ligir maradal tel belwa rogir blur belar rogir makadaman di ay no katang albang na ikal ali dirak luko kama Friday hindi kalul world stop over your kider nga private sector alda VL Michael NGO kada wala ko ra 24 hours daw yun sa viva time ako senda email ako mo realize kasi yang nam sol bra club say say ida wanted tele del ka plata mo ko role era sila lang ara kita ma tukod albang ra abek kasins man maral to ko kamasawle lani tirakal terul gestergi del mal to kubet sa aktirakal mal mereng asule la Dios lo se ngaring erang alikiw leng arata plol be pilet mal relate tel mura awase ko mo ngal ka mo tangali sel belti ka reng arak lang alakal yang ka omes tial balwat ang kotal ke karel balu ndi waya ta katalala talungal ka leng way selol ko ring alani ete si katal ating arang ayang almor otsyarigil kadati kauat ete nga nga interconnection rikit may kaklangal tangat tal merikit Dios ako knilikit kita ngara al selba akarel balu alwatiang etial doru ringi we're being of service letiya ko koraway at tolong asera balwat al kukngo sa ekla ngom kasang mo mesa kuklikel sabiel makatmok ilmu termrulia balun maungil ato kubet sa armulak langar tamatarigit el maungil o ay mal masawlal chera ikal personal life ra kami el angal kay mentela regilang teenager elani 13-year-old radil taaklel laulul nga karvela laulul ko all dal nga karvela ora nga ramo kudos to you laulul o 13 erang alke mette si teru I say etela rakrir ang alge karadi ladi semir ang alge lalanim tagin 13 argin ang karadi yang kal saala asala 16 o kam takadira kal malngal tangataluk ni saala martil nga timil ali imo ngi kurati kaya ang maktire kal wasa Dios al akswal los pe ay gablinet ko lang asew malakatasal masarar pato at malaki elang agi gukora daswe ngawakla agi milarang mamlo sa kopang kamamar el alsil esel nga niya karuba kal audience sa katokora uksa kadilikid na din era atala banggeta rato tao mal sorry mamtengel wase nga niya kurat tulbilet ay kal tablol alat kasang mapalaw parents empowered LR kalgirel tialmil Sunday
sabi ito lo mo alal kukura mo o ay salgira like ay gidil events salvadorura next week so also mi ko mo ursel ko rati mringi ko ay sa akura wasang ra International Day of Persons with Disabilities makura history ringi katoras mo di sa ikitalani marwang ko mamsa tay kay gidil double oil kura akaw meeting working group Emily Belgirela next week. O tiya ka mo oyak tial show esel da sao tal momrek en akbatang alis tiral adra kya mera tamal mo sabil nguti ay gidel events schedule blel center nga lanir email masel ngu ebo do sao en direk mal mo ngarap tarirar atlo ara kalender tir. O masel ko kulbo do sao ay ikan event tal momrek kita huk mo ngat telet tang sabekal kukor oling itangit so marata tia imol belul gida tal gay ngas e ka uklet mangi oy maka huk pangete si okay india so gel tokoy rarwa amoy wa mangarang adult tirhala liling mo sabe elme why say ak di I say Irene although other makasang gusto nga niya alit ito ya makasang member rapor tra PPE pala parents empower de then ay galurio ragire del waisel kauplet mo why say mang sel da ata adu algire laurio re kay gel to mesel wal girel gat migil ore en lamagat mo kle ko rangaringia ngodaro lele katukuk oras osi ya katukusak en wal gira the oil kaw dingi kita so that's why I'm makasang member of the PPE so parents of children with disabilities sa selukuk kalngaringia masa delukot talbilirar adam maradil ya makasang ngara sel rong si sel guk ngara representer other guk karinga alit ngarangi sel lungil dalawil radalong lela adam maadil sel dong maklawriyo why say so adal gut maklawriyo dal mo why say so since tadim dinakalme repra PPE maka adi omteering es member rabor oy tamalgor oling itulwasem ertil dire kamaltal marail makatakmal di mortal marail langgal luriyor tungot mok laring itan maral mel Sunday le mokte kargit agire luriyor ra alitut alitut ra adol ngaringa agal marang odil ko mengar adol ngaringa alitatri matulungal why say marangal galtira tir gol kuideke etial togol kauklet makutulung togol ang wada tung ay galuro ra hand in hand kita atabela tim lak ibela rakit katat makikay ngasem ay maruring ilurior mang kakuk toling itralani malpalsoti tiale International Day of Persons with Disabilities ang IDPT tial ko ramok te kariki del mati mariki tial maral mil Sunday so langi Irene ang aktiyak tum na obes nga ka adal nga niya alit ito kakumomis nga wheelchair nga kadimil elwaisen nga niya alit ito ima ka mo igam da kasi kan maral nimblo all da kumis masing adal nga niya alit ito na liwak liya luladen narmula here and there sige dablo all da kal kumtas so ringi maklo dira kal mo obes melo share story maldimil share lani la kada diobes adios ospe ay gal alit to the clisiel clisiel showing el girel may se Irene serap alyang alge kakmal di kasi okay po alya imon sal ni ruba kamnek pasenti imora dila sa emlog takarangi litel katalala blur albangarangi MLL of service say da kuk sa MLanil kuk nek lang at tangatal ngino so segi da kora ditalgi balokora share a story black sharing in ilang ni Irene nandire kulun so kalmal I guess ilad sids ang clone Thanksgiving makatira kal ulak mara testi ma adabli mga lagi kamaro pa nga di kal mo kasi kaul mal all out dan marulay ka ngal kudu drengi Seki na men
nga kadim ni gikare ay rin na kuk direk kami valentira basketball. Kuk neso kat ulura basketball din lakat sa nga basketball pakuk metro ra former senator Tapsungino lim nangi klase sa PE. Manguktim na kasi kan mala ka klase sa PE maguktim ni scorekeeper makdirek kadim ni gikare volunteer makwalulok saul masek marulay ga nga luryor ni lungulon nga sir ar adra blulum nga truk masay ay nga among suturir adra blul kirpe balwat maklo pa sa gigid ni emerula lur iba don din direk lu marigid nga lek al kukutmok lim gurere ka kira kan marula sel ni kung reng sa kami sel kup ni the swallow talk show de blangi makaulura public health ni Ura Public Health 2009 and mo 2019 resign ako pag director of public health kuksi lang kasi 10 years ako enough I need to move on so mo sige da kuksi lubik masi ang gida kan move on ko malmos mawinteal maldaul kuk kinungade ka nga family nga makukti klangar nga kal gida kal lomnas ring sige da wal director tila da public health ay in 2019 iti ka kusa tra sila to tra public health hindi elak ma public lo ay sa Thanksgiving maulan dire ka tra ulak man ring lon nga sertal to kalitu teletay administration ya Ministry of Health and Human Services tigi kita wal kuk niluwa ngara disability lom tere kita tel focal point of course it nga under a public health division of human services a disability unit under a division of human services and nga under a Bureau of Public Health muwak tira kalkorak kasi I was grown na experience ra public health now it's time for me to return back alon nga sirtir maulak maral all out day and night 24 hours 24/7 alon nga sew linswa kalume sa cell and the outcome ang output rablo bela kasi like you said we've been doing this all over the years or more than a decade magukso daw mismo at least one step forward tal para sa tungul kuk change ra ku kay gal la makatmok la misigi daw unak man salon nga sa public health at tetlol am tergida telurira disability madakal dil telurira litut ma mranmen event ay lulukot ti sit mranmen event kita adre kan natural adal ra UN kadam ne ratify sel UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Tingin lang ang yirmang ni Irene na po sa katalaot tala. Yes, ang ngawuk na economic symposium kasi katalaw tala maltira adal nga rin alit atrir. Yawuk ni mga masing katalaot tala. Why say katalaot tala. Hindi gukta ka dito laot tala di mo tawta. Kuduk me sayal kuk sabi eda kutmokla. Emge ko gital mral mo kutmokla gerukul nga sel convention. Ay nita sel convention 33 articles ringi. Guklo raigal bebera articles. Ya blur pela was sera 2011 ya former President Johnson Toribio amlo ra UN sign raigal big 9 human rights. Mablo tel convention CRPD amne one raigal 9 and human rights have been signed. Ya diga Elisa bakul mesra email nga kala ko ra we try refresh back ya kung mesra resolution ra kung plamo mo kal ligatigan na mo kal other olvi lultob da ngin very far convention SSN temel la former president ra Senate el Kamsek Chin mangkagit el current speaker house and Sabino Anastasio tigegi dal total resolution and very far convention resolution tilota bingin ra April mora UN makatawal sis ra UN and ratified tal convention na June 2013 ayun makatakadi imagine ay article 33 articles yang ari am kita gire loltaw akplok masing am tending rangi elal time ada kal am ta bela rogi man to ko man tira kritilan nam tali mong bela rogi re kita a disability awa to kasing evolving concept mga ramong malmal dango traffic kasis mga ramong kat mas disability adinga alela government mgel adalungal kamatigit parents matigit families hindi elal time hindi balwat rogi del government ma civil society kasang
private sectors, churches, academic institution. Hindi ro ko di mo rurt ol tau tel togora adala alamatira adala ngaya litatrir maula ay mga malakok mas kadalaot tala ngalla kalending maral koy kadalaot ngi. Aloot tala ko radi way ako tikundas way gel papel la plel saying a former President Johnson Toko raba pier. By so axel dili ra economic symposium. Kamlutan mele krisel dili. Katol tau talamal tirar at al nga niya litatrir. Katol tau talamal tirar at al nga niya litatrir. So ngwal to ka Miguel man sa kata promote protect the rights of persons with disabilities. Mal so tilay sel bike man smodi tegi dulurere. Already kata partra UN al independent tabalu manya security tara UN hindi kal sabel aruma la balwat ya kamirtero man matingel kung la obat kaloreo more than a decade alo mo al mer elam hindi kal sabel la balwat truly independent unless your rights ra ro will up amot makal mo inclusive oh 33 articles 33 articles sa ini namang mal even mang sira kama pela kita utap dia report trigger sira 2018 almora UN ding every 2 years ang gila ko submit ra another report tim ne pandemic mang wal delay mal direct tim blood milder not of the day mang owen coming 2013, ida ratify, mamlagi da rot of the report ra 2015. Ding walon mayo, tumakatut of the 2018, and guk may pandemic, am gira da muto lot of the report. Kukura mo PS, may impact ra pandemic. Yes. Why say, may lal time, yung wablo da under review ra convention, may gayidal NGOs, Mothers talad, rablul adrogir, malmutay kal UN agencies, as in lot of the yato mo sing parallel report or shadow report or alternative report, alwala ko ra complement tal report tervelaw. Maybe adak masing query size, hindi da kada query size. Kada complement nila kada wala ko ra acknowledge, recognize the effort ra government. Ning sa adak masa hindi kagi, lagi mo mes, talibel, adik kalgitan mo omes mo since it'll improve, kayong nasew. Ang wada tagal up, instead of challenges, like I said, nung ko tadakad sa kalumis sa challenges, akpait masa it's an opportunities, so it'll improve better. Man marang teal. Yes, and teal. Lungit to koy. Almo malielay ka lungit to koy lamkat mo ko ra saus ti alurion. Kita mo malielay kay ki lungit to koy lurion to lol taw tan mo mata. Almutan mo ngil. May say. Kiri ra o man masaw. Kamu ay sila ni ka tira kan malkuram lo nilarong uke. Ete sira lom te era kigit alguk mara economic symposium. Tira kan man barang asulir teru marugul other on pasang mapalaw parents empowered tulwa se LRA kaya working group para kami akom lo include ka mamil ko other private sector ma other palu mar other media mo sa amal part tial working group pele maral la rogul to ka girel makal bakaw clear me maral tiya balwata rokoy kita dio nga la maral girel tal kay nasew ngaring isel ko luluay sa ringa tesi mga dire ka luluay sa nga sir of join ra ka man by call routers wal in Pacific Disability Forum. Oo, makom te erigit al Ini na ko Omar tilang leko kasi ato ko focus sa baluwad hindi ko tali man Omar trin ding ito why say so tell other kid kasang الأذن غنية أذن غنية للتطرير member تجد Pacific Disability Forum تجد Pacific Disability Forum ako kanya members tida del Pelaw tiarogi del Pacific I think 21 are members nila so nganya full members mar associate members tigal full members ay gigil organization of persons with disability wa kasang and then ang mga associate members at tigal ko di parents association matiters tal individuals
del Aladra Pacific Disability Forum or PDF, ang niya board rangi, ang niya secretariat rangi, ang niya full members. Ya board rangi, ang kadabloot masing kamamaot ta tokora human rights. Ang niya instead of the board di ikal board dabloot niya ka president or chair, hindi ka masinggilan niya sa Almardil. Mga niya male co-chair al New Zealand, female co-chair al other Belao. Oo, makatawag nila ng motor was nga rin present sa kita lakaw ko komptera pa lumay. Oo, ulit yan Asia Pacific region, kita tim tangil at time. Ang lakoraklo ay kaya kita maklon, balloon. Sina, Mamrigel, Michael nga rin yun ko ra. At tumpatol was geopolitical matters, makakula climate rila. Mo dakra ako raw sa so pet patingil protection na kita masubagli kita at bela ang ungil lang nga presence kita ra Pacific. Oo. Kamsaul ko kompare kita sa kita. Kawet siya patingil wase ang ka president ro pasang. Matingil wase nga rin tirgel ko ra ko kala ati luto kaye mal ko ra sesel ko ra sa ilol ng si Ortial Warrior and di kata mga leeral mo batok mo bagget I say. Makakukura mo ay sa tiyay kita lurere ay ka lureo ra ta kalbal ko lo senti utaw ul mga tangaringi elang ako opang kami tiyal toru ringi akmal na katutuo sa ringi hindi akmara lore nga sule lapios wase te al we're being of service kita masiungel lo ku comment karaw ngil to ko mo subira at bela mo ngil understand mo banget at kaya mo yon more matat yeah so alla tergi dro makasa so self 15 number of pills ka number tirigel wal listed members aldobang so just the number listing patrigel ko ramal active oil sa beedel malay tir sila nga activities sa komesterir takmugi pero makasang maybe around 35 or badula 40 and the if kada atel census tergida record ra di sira adal nga alit tir mo it's almost about according to WHO 15%. Say matiang amle etal tela la madringel baim lal mutul mas al amor bab amla mo ko bato ka erutela oy tim bato ka tira ko tiakal sal mal atraba pier plalu sang clear oy di kita matingel lo set tangaring ira al sebela ul baby dikit I say mate bato ka tira ka belto adang so alla dirgidro makasang tira kay gidel members sel ngaringi like we all say kandi nga kada volunteer kada reyor say gidel service ay din mal dir ka ngaligel alat to me hindi ka ngaligel alat doesn't matter since 1997 dalo mo ela akora dir ko mesering ilwasay ndir ka karel alat because say gidel capacity tir ka alat nga alsel dir at minimal level ringi olgong kada comparingin mar adang nga klisi iretel amlam gugitel al atrar atel mabutok hindi lang say al atang awal operate on a volunteer basis o masinder tira kay gidal members sul ko retira nga alit at 3 so it's a mixture adang nga alit at tool ma a caretaker parent oy matira kay gido ka interested that make up that 50 numbers o number of members mong tara ko to suwala al other mo make sure that what makli reach out to mara community which more tirigay kita hindi nakakal may garalist tira ka belto mo lo ang clear oy yung katamesang alwasay adabet adal al other diurior di mangrod al girelator alit automatic telal alit automa ending way gidul omol koy ang moringi sel rang riral wase oy nga kangaringia alito tu esab egal mo or malubak tong ok alub es modia alito tu kaya tang matang arong sing yakuk mla en goret singil wasem share say gidul
experience ra kaw. Yo sa itself experience ra itself other nga alit a tool will help improve a service ra gid. Mahal maral to ko. Kamaral masawlit si balani lang elang ako mes hindi ka dito to kata independent balu patra UN mangirel nga ringi ka kita. Ako mes ringi wase te al belaw el atyal pa moru ringi na next week ay kal rokul program. Ako mo te al luklome sa ara atral nga al sila balu marangaray krel. El momes luase ngaray gel gukte al sabet el guk ngo suitial al ather kasang mapalaw parents empowered el gukal move tal improve losis sa ngil la maungil te al raw reor ngil te al ra a family matters ay to ko natulungal kamangis lesel domer karingi ngi mo kora opena sel guktungalela igel tirgelo mes sorry lol si sa pangis lebulul ataro ki rakmal dia ka imol bulul dia ka laka atol guk nga igel alit utertir kita rokul dia nga alit uter gidan ding nga arki takida tel gukol mu tel moklo angeso el mortir ako mal masaul terungi somiul ko na take a break alu ba kadati malamole me ko ramo o ko story kal potorura next week. Cause a break. Very good. Okay, hindi amalo ay seng. Ang sabi amal ko para di malimaral marko ko tukol mo talo. Kita tial ram lette ka kagrel break ya kuk marmang tial to taw to program rikit makmoling itra lani mangora omu ler segi del smoothie self team tial potoruring ira next week lureret al kirela sel International Day of Persons with Disabilities sen December 3rd andik madingal waseng mal ngaring team ay gel blaob al date ma mo ay gel motub ay gel sils kapong ilani so lang nga ako may sa flyer ko to tali kay si pasmalo or uro kasi really became with this 1 week event kaya ako natin nito ko rangor makwa din mi kadel talong alam ang pasang Ministry of Health and Human Services ko raman na mo klol kamiti talabay sa pel mo laate ya ini na ko kang wala kal di sige kaselo de swal show ko umesra amngirmang selong do tiang aple de celebrate teringira 2010 sige de kadam memory para convention na 2013 di kadawal de start termino tolora blulada celebrate the International Day of Persons with Disabilities el pek raging December 3rd di elal rag in fall Rasaro Day, hindi ka naman nung takak, masadralil 1 week event. Malungil. Kamral, kadakora, kadako omestre niya, katang ako amoy, warangiya, sa ID selay kang. Selay al week events, hindi mal mo at tertial day, mera ilaragi, kamiterul maas. Tiyang ak masit transformative solutions, for inclusive development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Sa lolo ko niya siya kasi kada reshape, kada siligel teal, to ko disability kada tesi mga kablot masagilim na mo malas
betul teal ma-process, ma-rural, promote tial disability, raise awareness sa disability, protect talaman tira at nga niya alitatrir. Kung so nga daw kasi ka reshape mas okay nga ako kora at tara tial sabi dal kora mutmay kukrulin mo ongod o mongil ra ikal gukpla da ru ra ikal na mo mere ra kal me lang mendia ang ikal blak tung ra ikal no mere kal da dura sila belaw mendia ka dito masing kadi include ra atal nga niya litatul ra to ra palu ra to ra health to ra ang koru to ra school to ra urior to ra diklat o ang rang clean hindi ka dito to kasi te included to kami lang sa kadi tick the box lolo mo ko sel di tick the box ning nga to kasi rather than di tick the box sa okay call person with disability sel over a hospital wang nga access sa karaw ra hospital health da magklo kung sa primary preventive health may kay bebe at talang tangila health wang ra access ra adalan mo ra hook access sa services ra health ide close sin may kalpet other basic services so tigida wal ko ra otik mas wala dito include a person with disability kasi kung sa accessibility ma-equity ra services daka di services ma-equity of rights rukul at ating nga nga elementary we were kasi we were born to this world we all have different gifts kada level la rupa ka mga kada nimin nga nga ul mamokte ka na Diyos ligidet tamang katamal kakaro sa uni yung nga ulo kadam nertel adam alaman kadang artel sa alaman tel atang nga ni tutul hindi giral din sisiu may lal time ay nga dia kado ka sa kay tra ko sen kawa nga disability ka mong so you have special ability you have different ability no giral di katinga ra imol IBPO kato di mo koro ko ira imol mandia kal nga niya imol IBPO e kukilyak ratabalir atang nga niya litutul kadang artel imol IBPO so say kita wal to ice rig paseng di mo tapos sul aro kulto ko el mar atar nga niya litatul men gukta kam treat nga mga tesik mas agi special ngi da kalomes mga kangarabichi wal di pot tapsularo so say da wal ko ra ula ti metesis el sebok mena ganti ko ra mutis misi iya ti mad mo ko ra minatetel kamne sensei malol mo ko tor belaw kapera nga kal katagi ko ra mule el se tarablo maklo doktor ngi da ko ra belaw se puko si kay om so de la toy mong kamla obenge ka 2013 mel ang direct na mo sa bibata mo kurang ko sa tagi ko kaw nga ka ko direct spia rest direct mo spia assistant di kasi kaw kal talatay mo banya ka 2013 no kana mo ni kasi said do sa lani makaragang year andak ka tagi de guk ma international action yes ka mo sa total mal action ak malilat kik mas yes we all action hindi ka so da kuk amla mo na to disability ma international day business as usual di wal kuk paswa da kuk tagi but change for the better al raad sila balu mong kadamalo mesertial 1 week event ay din mo conclude sa December sa Saturday tata ka din nga matesi marat hospital o may operingin tokoy ngaring niya committee ringin rak like you said ang klol committee na mo klol tulungal oy ko mal masaul include ra kumula ka mam mo sab edel talo reol ko pesa to ko was ang kire public private partnerships selo ko rin niya let's later Jason Nolan more kudos to you mal give last minute mo ko dong ring hindi magmaset yang success it's a success story I love to include the private sector mal to ko disability ay din naman ring la kada puk kaya increl bela kada wal do ring lo do include the private sector di balwa tagya kare makado kataligi balo sig ay connection ngi de include the private sector mal girel girel semra ring kamil terul maas akle ibela orikit makle belaw aureo ro kuira balu ati mikisar beklat edim la ka akmu ong ke ngara kapalmente ke osto ang ke mar to dir bekla tal dimigisel mot makal kay ngasel mangira tal mutul mul mor sei git kle bela rigit
natural public-private partnerships ang komal masauli include kita. Madirektal media, kahirang Waise. wakang artyang, mal dimngis ngul nga kalin direktal ko kagi ko amla ka ko to ngal gila next week mo ka direktal ko ming naptulul awasek mas mo nga sketchuringi ma media malilani raklay Mrs. Raklay makampe sa gila direktal na open gita tel committee ma Waise. namudang la ati ala ka mal akmal ngateng ore nga sulela amya pala media council chair ni alilani Raklay amla Irene tial flyer regita ay ka ora newspaper Waise. ding ora ding nato da newspaper makmul ka tese kal tablo flyer regita nato da Island Times Atin man masawla lay. masawla Island lay Times. el maltilo tumatel even press release tese Malumi. ay alege ora wala ding katingilal tata mumran masawla ale I know kambesa direk kala tapela wa mangirmang direk kala moto da tapela ra rio seguida malungin ano na to but itay del committee rigid amal dir mukra churches direct ada iglesia mga ringin nga committee rigid ma adara PCC ada PNOC taklol Mo Red Cross. Oo, malak manungil arungo kasi ako tali ako ngi ko mesra ko lamang ito para kalway ti sirar pek padangira at other belawn mot makalurol mo mutter kal mangutaling mo to ay amle rasing last week say de kani say tarang ko aldo dito yung kami tirgi ma direct ka ngarinya bebira alaad alda pe lopanget ra igal ne open kel kasangan melang wal mal it's a success story mal de recognize niya ore nga suli Thanksgiving mal happy Thanksgiving na ko kami wa committee members tigal ko committee members ra International Day of Persons with Disability komran musula I know ko mismo na nga matesik masaulo ko yung kukman ma International Day makadug makadib marating nila ni matesing kung rasori mga na may last minute lokodong ma-email yung kada may say sa no tato ko mal passionate rin committed kada mal all out tarugul temed mga energy rigite I win kutmokla alin so da word patmokl mongin mo oklong yolera adal kira problema malmara conseguida committee ang aringi na idit na mabita gitem ral tatsandel activity si kada mo aler sa hidal activity lokot tulurior kada mo kriya Thanksgiving day raklong ma family day hindi next week lokot tulurior November 28 tengo mo latok show tiyak maseng pay kasang ni tangi di kay sa kita eligi mo meeting etok show am labo wal ra EPFM radio station ramante Eco Paradise tela clock ang tamo era Eco Paradise ra Monday 10 AM Kasi luten. oo 10 AM ramante LA tiel do tau tabol launch ring yang wakla TMC seleal klokara tutau material guk mo mesring ira tutau podcast pasub de lo sel guk bol talk shorty lo bangela Eco Paradise sel ngarel belaw engomu ra 10 o'clock makukom tune in at TV ma social media kami mo sel 10 o'clock am pom ngara TMC air clock mo ra 10 o'clock ekom guk ngara Eco Paradise ngarel belaw Lubangel kasang malungil. Ay se o balira kasang di ay no agab la pasen di la ni matesi magyo kasalo ko sa mate alay kal pepira community members pala parents empowered mapala Red Cross Society tigi ita mo litra talk show isumubok mo sa melatesi ko at nakakablag turo kanong ramidya ang mga ko ati telortire ko ati buha safety rauda so at tele la ko at spring up the spirit tele ko raw alila wal lunch ra tel event tel Sunday. So say November 28 ra 10 o'clock ra Eco Paradise FM radio station nga rami yun. So SL say kita first activity ra Monday mga asmerila activity SL on irulurio ra November 29 itay sa amal taramal main event ti Irene el parade tiang amla mo telalir sa tese plado mo ring na ma I think girupa ka Mr. Misa natus misa
So tayo that parade, umura eleklo kara asan mastor Ansel Orior. Ansel Orior sto nga rawasanti asanuma. Hindi umura eleklo mga mama kidro ko tigel na invitation mabuhay invited and mailing katol malas mula patay ang set2 theory kita already ka nga center la sto nga asan Sel mastor. Madal tiale asan mastor mapalaw hotel ang Sel Madal. Yeah, Sel Madal. Tial Erong Road o tial Yes. main road. Along pay tudori Kita nga Okay. Pay tudori kita nga Ese ba close rin right, left and right. Hindi ba sa Ocean Manu. Conference? Why say? Malnusaw la other Ministry of Justice, mo office sa Vice President, mo close ra left, Oh, left and right, marada di ay kal secondary road. So say kita bol close rin yeah, parade o say oval mura erong hindi ka oval malmalten mura PCC. Oh, PCC parking space kadambal ng ilarong dan maroring nga sulela apalaw Community College matam na ko ngay mo 2% parking space certir mo ko to attend torgi da maging let ersegid pasyo makupitan ray la ako ka midtown movin makadire close perengi el morse ako continue sel roadside campaign and nga se all dar sa sign ko radi ado maklat krabalu mapuay mo se yes saka we exist kadangara sila balwat mga ngitigal ko tiya kal pelto dal tatamaru ang atirir mga the raise awareness say it and sales roadside campaign na umura 4 p.m. mo 5 p.m. Kasi ay rin na direct kan mal ang tama man direct na namutan morale da pala media cancel so hopefully hindi ka sa mo ay mas media si inte kan may cover rekit al kora tribal finger spirit mo ako kanya kora aldadu question so kung sorry lo karger ergel tayo dal international day makukti baby rato kora disability direct kan niya ako ko malas mornia ko ra alitak la ra kanya do plan alia tesi matsuko mong ito ko kada di mo ay sarabriul ala ngay dal itak la me mo kada kan mangitak la ka no kata it's imol balo mong ko ra ani alda do malitak mong ko ra ata mong ngiran kasi Jagita, ako dong ngal sa ito tao, to ko tao pertiat to ko la disability ra bela man dia kal kukti. Tabo ngito ko di udlar sa sain mo ko business as usual. Why say? Dia ka man alda do malitak lang of course alon niya tesi ang niya person with disability nga niya talented ti matatalas kuk si inme mingitak. To mga sol mga sol. Hotel was sa to ko ramol mol surprise ri kita tesi ako oy teatro asol sa sep. Bo, akmal mo. O, lang mo surprise. O, nga kamal planon mo maktang okra sel madal sel PCC akladi mo. O, maralo bang gala pa rin di sel madal sel PCC mal soma mga sel mga li mararbe klaade. Ako lang itertir kay kita atra mediale. Sel mga ring may gan sabi ko interview rar maklaw mar makikare. Matamen tok mga atu rigi dalwa sa ngaraw the sweet. Katol ta karigi. Masesel long herulure November 29. Maise makadamera lure nga sulir adel kukla odar sanges sul moon nga sersegi del parade la umura asa no mastor lobal ma PCC mamitaw e bangala roadside campaign rogul at na ma invitation mabuhay kan mga nirabuhay mo may itatag ang art parade and mo rogira PCC etong ta sa sign etong ala rogul tulungal kalikit rangalget atatan may mata taalim nakakasan adu isang tingilan yun mga waysay say the scenes I see. So say the November 29 natara ko amal main event maula ka kama matese gibigi sa tutay ka mamtara gimudor ling wal parang ngigel talang tangit tagit ay event de parade ma roadside campaign ay gada kan gigel to ay rin ngani ngigel ko ra gigel to kol gigel kutmok la raw era lumu la to era next week matiteng walo maklat karara mga dia ka Lopez say da dire kal gimiru ringi Esel kuk onge del Lurio November 30 aguk talk show ora lobengela camp katu civic action team ya omura 8 o'clock ang gele toktang artir esel 9 o'clock le tip flora tutaw enta meskita ti al mo kan mo say
talk show ra camp katu. Ngarang Belaw. Ngarang Eco Belaw. Paradise. I see. Ay garo talk show ade ngarang Belaw Eco Paradise radio station. So say den talk show ra Wednesday. Direct kalo coming nga iring sa Tuesday November 29 direct na nga talk show tesi sa naman excited and manura dan mara parade di say the November 29 ta ko adi kam lebe SD ka eta ngira pa the flyer di say the November 29 na direct nga nga talk show ra Eco Paradise algo kung open keda adara MOE Ministry of Education Mapalaw National Olympic Committee sa Special Olympics kadamnay kasi junior to Aliar, Edwin Junior to Aliar, mandi kam lane nga Olympian ng Tera Plubela no Rapis in Australia, mali kam lane so adal gukmay ni Stephanie akora stapun mem to ko OI sa tetelela experience term say mar adra Ministry of Education. Mga junior kuk na school lemon mo ta complete ra wal la transition na school mon asala blue the junior aklo nga kamatesi mga ko dire ko do adra blue ko de wala kaling ko ti mirarara malakayo ninga ide lang his star blue ang athlete na touchdown ra Australia ya la si digal mo bispen direct mal no malungin mong matswa that junior may muko ay sa story ni sete si sen talk show ra mo mura 8 o'clock 10 o'clock ra tutaw. Sel ngarel Belaw. On yaktel guk ngartel igara symposium. May say. Aum na sa nadia kalawa si 10 o'clock Irene. Oy. Ra ngarel Belaw. Ra ne say sa lolo ko siskal pala friends and power to confirm agi the talk show. So pera ka di mo confirm say the time di OI. Di tune in ra Monday sel talk show ra 10 o'clock. Tira ko maskida schedule ring girl next day. Second day, I see. So say kita ko talk show at Tuesday, and marlong nga solira ada Ministry of Education, Palaw National Olympic Committee, Special Olympics. Say kita tutang talk show, parade at 3 o'clock. Edel clock, kaya roadside campaign at 4 o'clock. I see. Malital marali. Kasi, alani ko sa ngiro ko nga rangarel bela, hindi nga kamalt meron ko wase Audoswal al Palaway, ma ato tau talungap media company, direct al malmlorengi ako ka private sector involvement at tialurior, mamal masaw. Ay sa ini nakadamnan na tau tra kami warang nga private sector, maula kasalo ko mura IPFM, ko connect di ay nakakay nga sir. I say. Ese lugar November 30 sige the cook talk show ra camp katura 9 o'clock. Ese morning adalo liu that to Belaw Irene mang I really ako to kami la do masen ka kamo upang ka ma'am or sige el do lo ra mo liu that to Belaw. Antiungin. Mo da ata pelua mo dingay. Ese tese tanga pleto. So agim le kami nga Jason. Jason. Mar adal sa edal mo yung kukura Kukka ada dugid material adra kya team gira lagel kukka longot mo ka community rigid. Oy. Hindi ra kalmurmut Aurior ala adra nga nga alit atri. Hindi ako mal masawlak mal mo bang kami kukura di mga lim. Esel lang nga ako ko tokoira Aurior. Ilkora mote alal morat adra tira with disabilities yang malswa kalol to Marcel waseng sabiet abang sayitan sabiet esel kuk to Marcel ongewa lurior December 1st sa kuk sa family art TV show talk show laban nga Honorable Vice President Senior katutaw amo upanggel ni kasang PPE mabangko lingwalo ka family ta family rogi ren mo upanggel tangakal Vice President Senior algilat almor tigit talk show. Ese mo 10 o'clock ra Thursday December 1st. Malmasaw la Vice President almo bang kami selling gek man moret sa tigit to ra family hour. Un mga nga Family Protection Act ay kan maring ruling ima senator pasoler eral bolse. And then silgap singay morning said movie night the direct will organize niya civic action team kaya katu ta morning na 6 ra kapsegen mo 9 la civic halls and the civic center
ra elon maklokol mo nine Tial nga rapita ra kuranda Asahi Field, YC. the Civic Center, mangmoringira 6 o'clock ra kapsangay. YC 6 o'clock si ada kamlalong nga sule la Ministry of Justice Office of Vice President al dire mo control the traffic self parade ra November 29 matyal movie night ra December 1st. Why say malungil. Eta daw ay sa title ra movie let ya surprise mo Surprise. ginila. Yes, Oh, no, ay sa title Oo, reveal oy. at surprise mo kung Oo, po by di May o may sa movie, yung mga popcorn, ni malim, ay nung adik ko nga nga surprise certain, hindi ka mo doon hindi ka kalulukura ka ma. Oo, O by I di say. May, bring your family, ang alagi, the whole family, may mo may sa movie, ako kung enjoy time with the family, ang para holiday, mong inong gidirect spend time with the family. Why say. Selong ay malurior, kukol kalong ay malurior ang lamo December 2. I say, Say itself close seal. So it's December 2 as a Kuptaraklo event. Although morning say the Disability Stakeholder Symposium. At tesi nga omes nga kasi lani ka mention sa imor activity. Mention nito nga tesi la December 1st the initial access audit to government building. Tiyang ay ring ako din ni samot na mo ko ra ka lagim la bi makasusak ko ni email team ra kasang tigay gida mo audit. So, wal Monday, Tuesday, ang nga talk show, hindi ka mamadira ka mamla training, training of 2 days, Monday, Tuesday, di 2 hours, lopang gila ka partner, Regidra Pacific Disability Forum, mo train, nga toolkit, tertayid access audit toolkit, mo train, say the November 28, 29, November 30, December 1st, and then carry out to say implement to say the activity ra access audit magi mo audit that public health building nga satellite na building nga rami yun so say set training venue Sala to accessible initial access audit ang palgulo sa como kura survey lo mesulwaseng wangarang ay kel ATA compliance ay kel access. okay so I didn't say the audit hindi ka follow ra ATA ablo ay kira mrigil ya mrigil auto modang lin tiga kalbari para convention yeah and TOI sa ATA direct nga ngigil talang tangil tiga kallo atter tel convention so mong tagi del access audit ulo sing initial yung wal kwa comprehensive alela audit ra building ra government nasaligim duk na sing audit kada audit ra external environment tel outside internal environment tel building services ra tel public health masete kalbinton masing services sa office sa president ang say hindi ka suwat mo audit masing wala services or tier for person with disability marti general population madire ka information and communication kada mo audit masing mga natetelela transfer na information mga natetelela utobdela atokoy communication na alsetyal ay tablo office malungin say nga ulong sing initial ngal ko ra alela ngal ko ra comprehensive audit SSL bol minexel audit mo niya posted meeting bang tira partner kita PDF mo to the report na may recommendation say the report may recommendation amora director public health and perhaps the office of president tiga de close light officers so say yak mal clo total lurel mamkat mo why say komukta kang terul why say they say accessibility totally kasi one regel article ra sila convention yung one regel precondition ra disability inclusion so may say kita mal direct flow key component ra to ra disability ra allow spare niya other nga disability din nga velaw malungin so say kita kuha de kaliger atit sel December 2nd tay se close symposium Ano ka expect ra tartal adal May and morning ra si Passion Hotel. Okay. Iti umura 8 ra tutaw, lobal mura 3 or 3:30 PM ra afternoon. Morning ra si Passion. El kadre kamla tong koram na abi agenda ringi sa the symposium. Esel gapsinge ngarinya dinner. Dal dinner ay ni nawal ko ra atesik mase members of kasang persons with disability tiga sorry mumaloy gamngitak leo kay nga
kora og siya nga talong led at atura talong led. So ikal kidam na sa sige time na December 3rd ma December ang kora ti mo kita. Tiaka da denk masungguk mo nilayang at mo kitayang at mo kamasala doktor la sa lil indoor. Why say? Ra alsil malaka doktor rura activity ra. Outdoor all family days all December 3rd dagi all family day ra outside venue. Dila ra sala do kung indoor sila si passion mundang ititreat tigal person with disability tigal members sa kasama tigal kuk tigal gimiwich out tir may marangalgi ma family tir ma parents ma kuk rangalgi and may maratad and may edo mure pota ka da ngira talong led like next sama testing nga baby digid baby ra kamam de kay mo don tirir sila approve malungin mung sige da mati al meseme meta to mure ta atu eto ring sa sound and hindi ka niya pandersay e mo niya games ma prizes me mum dire ka kadoka ko se me eda alime to mure tiang latal mo ringira pelara last year tel symposium malsok tel program el blem share el meringi tel plomorio ringi working group el National Disability Stakeholder Symposium Sige del Friday, malungi like al objectives. Egel objectives sa mal blagatak mang tiyak pa ku Iceland so kar atala mebol reng say. And then so mi war atalo mo register ra between 8 and 8 tori ra tutaw Okay, emro ko ngesel after our register, engya mo open a welcome a legislator Jason Nolan. Kaya bol emsirkit. Why say? Hindi ka malungil mong kadamral mga leerar pekla adal mo sa biida transportation ra adal kung ngaring kukungara alkora sa biida adal beyo tatile kora si passion na sel tutaw ela sa si passion am kita parking ngi man kare mang gitay dente kam el dadur eli yete siminga dadur nga kada tikal ada disability unit division of human services natigen members sa kasanga pot sa mitanga kan matesin mortir para direct kal sumangan nga adros pe olitiu la among katongan mara sa eminom katong tesi orang aja kato sikro olitiu le ko ngoy kami person with disability members sa kasang I'm sure pala parents empower the parents at direct me Mersegi the si passion makato ko amalas sa carpool nda ka po nito ko kayo secretary sila man kita parking arada ko ang kasangala mo kung si passion ni da ka mga amayong kato kasel to kung tara pasyon ko ra talgibal ngodar amayong na igal all symposium ma all tinga amayong ya ini no yung setang katanyo nda ka away tigi the symposium ma forum mata kal katanga mi ini like I said we've done this over the years nani yang direct na symposium ra I believe it was 2017 la modibu sa dalong level for former ambassador Ministro Nitore toktang al Dr. Caleb Otton gimurura last symposium na 2017 nandira katilo la outcomer sa gida symposium ni sa kora academy ni kare food campaign mertang ko katalgibol ko klo la kata namo demokra private sector sa media ma iglesia ma terstal el devel ma wire rogir sayida ay na kata malakoringin ang katalgibol ngodale kagida blo all tura atrangot blue memru laika de la rakak de ka selbol nganya kamiti-miti nga sendia kadangot kadru kadigi dru lil mavin mongin decide ngik masungin and then kata malakora partners sige then mek mase ome all di me all nga sew komoreng sa kamam dia ka memo nga tere ka mam mals mi arong ko ka music kitang raw to swimmer setes dia ka level time gitar ada belang mai kan mera ima the sweat the marangut e bota taketa atu ulkirel to si kaungil teal maungil solutions oy ay si Irene kakmal dingul makasyur radalang aklem may say so ma familiar ka adam maadil marangal ka ato nari lemel other dria mo kalimra kapsengay maklela sa kalimra bol ko elolo ko tora ko pelurire kita ang wasing rata ko mal mo losa so patong kita adra belaw ngaring yaw das weather ngaring yaw rumulet aygel the bodong at moklal aygay mo aterra ko
klaangar makla adri gidra balwa. Mal marang lagi ta akal syuka nga rigid maklibela rigid akmal unique. Mal ngot maral kami lutul tulit yal film ate siri kora mal madu lutul kora. Loyedin Loydi ito kora mangititu kora ngil sel swa maruli mal mo sa itirgel mas mal swisiin Marcel mal balong. Oy, aki ko ram letal gibel tega moment tul kuradi ego kwa divider lo ler ulam mangote kan sal bright magi ayaman di ela kama mahmal mon mutel el tiro gisti al shor gitra do tau ter el ansil lo bengela toko betsen tiral terul dil toko betsen okya garigit magi milsa tel event schedule melange lani gadam los modisel القطلوريول November 28, ongerulurيول November 29, ongedalurيول November 30, maongewalurيول December 1st, maongemalurيول December 2nd. El asegi del niya sils December 3rd. Kami ko so di segi de margonge do koramo closing statement tesi makawi etabudo masimala. We say, may lang adam na more sige since December 3rd, dahil kasing sa patong. Muti ako rin ay din namin yung alila kasi hindi ka celebrate rin no ka mo veste rin. Hindi kadukong tangat ang ukar partners rin. Dahil again, direct ka civic action team, camp ka to. Awal ko na das masimedrali 1 mile walk and run. Track and field. Mentira ulo Benguela Palau Track and Field Association. Al organizer tiden 1 mile walk and run. El morin sige sa Sabado ng December 3rd. Itiyang am natin sa teme ni manamo ko daw upal mo afternoon. Oh, okay. Start ka 4:30 at ang say enya start 1 mile walk and run na track and field. Bay malungil na mo afternoon lesel guk symposium el talsil sa Madiner. Ata ko ra skarete. I see. Guk ko ra sleep in. To ko ra miiway lolungol na misel la kortial track and field ra afternoon. Ang kukuram lang mong sisi apatangin. Oh, walk and run. Ang nga igel ko ra mo pepira. Sige bon mexel walk and run. Yang kado ka ondas masing kuram maakap sangi magtang kuram mo nya alitak. Al Jacob yang inmawa kuram mo leader gid ra kuram alitak ra. It's a music therapist session kuram spiritual music. Just to bring up the spirit, a faith and belief gid ra to do rule. Di doru rapek sin se do tra ko kita rupa ka Dios sige tawal kurang masum conclude tial event tergi dan manital sande daurior kaduk mitak te ure ngasule la rupa kal kuk na ngoi dan mo rogi sige the activity event tra December 3rd niya Sabado jen maakap singin maakum na sang umesa time ang elon makflo ka kapsin. Sige tal sil December 3rd say International Day of Persons with Disabilities. Malsuak sila works of love and music therapy session. Lagi walel sige tal walk and run 1 mile. Say 4 o'clock adal ak mokaldi bilang 4:30 nga omuole. Sige tal Sabado sil December 3. Mel ange siya kaduk maulaw le korkaw. Lenga kamal ngartiang lobong kamil terun mal miwarungu ke mal mangle raro kul shobay atar belaw ma shobay nga al sel belaw mangidil organization el mal moloti tiagid el 1 whole week el events ra el honor
at tirkal baby regit, tarangaligit, sisters regit, brothers regit, erdamat, talat, tirkal baby regit, alguk ngani alit utatir, raklangan atir, alit utatir at talgib loptoy sa galguk alit utarigit. Kataswat al mot makikay ng sew, lotinge bulul atal wase, katamaran ngaringi self mall al baltikan ren, kita al atal bela ngaringi al sela aklangar rata matarikit. Magit al imol bulul mak. Mot mak oreora way kay kita oreol tiya kita bring awareness. Kasi hindi na kalolool ta teal. Wase ngaringi teal na oreor, ngaringi gel kukal ko ramatu oringi tirgal baby regit tamrur alu bentir ka kate little low eyes man suatal mam tingel waseng bukti ka dil edwin ng low pimpong alu belani ma tesil mudu atra al tu amalu usum ngaring ya beto kal sibir al kuka to kubet sel lureor al boto takra al sel atel balwat en maral klo al masuir al mergit al imol balu man el aula la ko ke ko rakawe tesi yang aku lingit tanya solong te erigit matingel base arbet klater bela man la mo subisel el klon mel goring base it's more blessed to give than to receive le seltal mo lang sew atio samaral yang pi open ratwang raklangal pangat makadamo ngal tangat pel bekla el akakuk mo ngawla le katam araw lo pong makakuk mungkel soa Kamasula nga rate ale ay rin mal amaran dirak akmay ngate ale bay marang asaw len marang asula lang awak len sa paelo kung kedra ang hut maklitay gid al program rigi kom lama da say gero ko yun la almo katmok ra next week yung kamal di obang game maraya mga lara adal wasay may matabotadak alimol bulur belaw reto que ora tel silsel gidala ada ngaringa alita trio of course the season of giving I say mo mal ora ngar say gid spirit mal ora ora ngol wase bol sebel ngaringa mo ako modern sel nga sul may ol nga se ol gutmok lagay gid al activities sergit el morsel puro babal sebel gutmok for a precious and cherished memory tinakal atal nga niya alit at rin. That they will keep in their hearts el rabek kalsil sarakla other tear until sel lulubong or tear. Ay gay kita at the end of the year sel dakat maklital activity we're hoping alwasay say yakop mo o ngil lungwa al nga niya alit tulen dato dong laklo ko karit man marang kita roku I say matuh mok magi kaurat o kaurat seeds and then akmal di mo mga simra mal di mo o talagi berut isel tokortel di mara ay tel IDP di larang kay kita tokor Amerika lingin theme lu sulwase transformative solutions for inclusive development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Makamal, take your time, smoothie, gukura, selgotal sa eman kura. Itu gito ko belaw, maasa maruba kalo mesel dire kalura mabatingin was ang transformative solutions. Baldi ang seko akmaldi o torsiya o daswe karngi. Selam uyul waisay elbera amadada ngar ramulta mok rabrior loban lamo to tamil loban trira ar adal ngar nga alit trir mar adal mok laurior mangesul mor ar adal ngar nga alit trir may garro ko tingi laurior tara taming selben mention nga lanin symposium nga nga doctor kali boto hindi na 2017 lani at ang akmom tabangi akwak mo matabangi at tokoy direk kalmlara merced time lomis tokor belaw lomis et yang aluludil wasay ngay gid transform wal mangot at letelen akti kasi uringira nga kamle share te story nga life nga rapok mi bong
Makmle masisay mo diak mo diak mo ring ako alit to nga change nga kamle change tel langar nga Waise. al guk mo at tertial al gisi ela patinga kama al cook block so ugering a block makarior makmlo ta sa be kalomis Guklom, kumlo mo rangot al chapter, EBS al chapter, aklang ano ka. mga ka-investor na sit kay the transformative solution sa iya palukon Waise. kada mlamo putok all time da may kay gid el lurier doro may lang ko teme del mo mali al kukurang de iya tetelen awon mention na sa ngara alala igal role sa innovation mo ang kukmongot ngara alanding kukmongot al taleta la dos pe Waise. tam asab etrulya bilwat mo mo di mo klara patok kal at including ang adang nga alita tri may kay gitel bet patingan lang rior muta mention na kami team lang mo bet patingan lang ara anse Ma technology, may kerokul gukla mo esal nga rapalulat, al innovation akmal nga ring yal nga suwit, ang maral kotol swaksel bordol solution selani, leng selblal sodi at sil lomis, ang transformative solutions, ngigel to tung I can possibilities ang hindi ka dekal sa beela Dios, ka dekal sa beet, selva nga rong utorokul mot makip tipo to reol girel. maktingon mo sa gid mal mo tulaw nga sa o kom dire ka ara pero ka dire ka di mo orange strigi dragon maral mel toksyo origi tumang Katakmal mo popular at mal di ungil lang maring lore. Maring lore na toru ringi. egi dati mal medi ka kled medio rior Waise. say ya di taro lelem mo makatmok na pulwatal mo O el bolul di mo klar beklaat, emot na basulay gel kuktuo batal nges, mate alan mar beklaat. makulingit mga doreng old town Waise, totaw tarokuy. Taman masaule tesi, President Raom Kasang, ela kukfang elani, kaya kukte alal mkora close ra program rigit. Raigel kukswa, mal osengem elang, al kukmor matatara next week. Al kire laikal events botorul. Man sulat terin maas, po mga simital adadu o mase. Hindi ka di po conclude na December 3rd. Ay eliyak kasi. Kaya last time meeting nga gita committee. Hindi ko kasi. Last time ako. No. Walba legal tingi na bibir at mase. Mangguk international day makong buk ti meruli o buk mo ba te. Waise. Tiya nga ay rin na mo malmol malurior. Mo Malgire. kaduk mo obang liya holiday Christmas mabesarak. Isel pagtikra besarak ra next year. Kada mugtel malmol maurior leng bulwa de bela we ay rin natin kata policy ra disability ra palwat. Masigi tata de kaklolurior do mesterngi el mo potoruringi etial symposium au alel segi del mo to mio pringin policy mwa de pasitel symposium aku ti thalok to la samdigi de gut makli erulik masemuar telet tal policy git masel poto opo eto rusel policy ra next year kato already ngaring ye gele kora nganak toy watom kato ora apply ako tingir ngaring ya mapertial blay design na ngi raw era bumoru amolu sertial policy so tayo the symposium mal dun gimon sa ngin pwede na gigare el committee ko di me kasama Ministry of Health and Human Services hindi wal blabol club mutay the wal in time na International Day of Persons with Disability maulog na no following in December so mga aurora malamol Mendakadi mo minakse, hukpol mereng, it's as business as usual. It's different. Sa lalo niya tesi, it's transform. We're while doing something differently. Lungil, mo daw marangik, mas mo ngirar other rukun ngar belaw. Ayun naklog mas mo ngirar other rukun ngar belaw, kat mas ako tar other belaw. Ning director belwa, takatatulo rabula, ngar niya other angot albulu. Ngar niya other angot albulu, ngar niya little tikir belaw, mong director wal benefit. Human rights, malkiren marbeklat. Marbeklat ro koy. Mga nga na spirit ra holiday,
to give, it's a blessing. Hindi ka del give, araplo sa dok mas alin sa the give ito, na sabdo. Karon saying to give, you know, as best as you can, nothing is impossible. Uk may man so kung gukta ka to avdo den donate o raklel eme magto kay ng serauda, so maalda do. Eta lamal mitel to ko era litut. El da di pol ka international de long yang kata mal mall merni el raigal mal mil klabse ng buy ng rakal do na mall mertelurior until sel ko kimrita na matesi or giguk maluk or matarablu or ako giguk mosme mo di pusertellu. So ay kita gimal mall ma el galta kay ngse wal imol blur bela rokir adang yang wakla mairin mal maral toy lani tesi mama maral bereng asuli uleng el almor matat eger rokul guk motoy raureo masyo bay kami wagiri ulul di muklo bang kamam magi mom kadong ragel guk meeting maigel alat lenggire dal makarokui arbek laat agirel kiril mo matengay kal information mas ngarang-ngaringil teal raw apelaw ngarang-ngaringil kal guk success stories malubeng guk teal ngaringar are disabled the baby the kid ngaring alit atrir sabi irmula dir ka kate aliral me amol talen dir ka ois malubeng dir ka polo tengay makman mereng asulil teru ngartial teal tila kara totaut oy tialurera de kadil next week el whole week en tiang malmol matat mangkudaw sa morarokuil tarbelaw ngaray alsel may krel el alsil so el altal sande lo bangkela TMC talungap media company artial program regitra totaut tatokora reor etiang atokubet sel program lul bangkel vilanir mga saw matesino buo etirgal terul malungil dil om teer selguk al adarikiter om kasang mapalaw parents empowered adios lo makaltangat rikiter rokuy emerong lu sa kalender rikiter la katobes mo matemet ma the sweat eboto bantrirar beklaat et celebrate next week al Sunday. Okay, Komal Masaul, until next time.